Ke India kalano senyang lai punyo $100 million siya kamang tingka jangka United Nations mentau senam. Kasarkan kala pentip bakatang tumu ban kentir ya ka jingla man mi boarding siya ka praspa nya pusaw gigawan hashwa usnam hajar lai puai hadu lai puar. Kasarkan mentah kasngi kala pentip bakasarkan balalam da Narendra Modi kakular ban kentir ya kayo kakon jong pinongran. Kajingkilan met hakasin kapakat lai balah tip kum ka equivalent hapadeng kisipai ke India bat kisipai dari ke Maldives kala sedang hening kesni. Menteri Katanat ki Kamkor Bari Dr. S. J. Shankar mentah kasngi ulat ting ya ki katu kat ni kijing ketho ya ki kam le no bat kijing ya kan a ki pakrau hakeleng ke protek.